Twisonga na mbe nzama ya maundu mawandikani kaundini ya Masako ni unyo ukwani muvyo kuiandwa lamethi twemayiti ilovia kui enende maima kenga kana nimeumasukumia ya mandi kwenye silikali ya kaundi ya Masako ila kuumila mawia jiweta kana alame ukwate kana ni moso wa matambia maima kimeo ingini makuli ya enende alame kususiamiana ya mawia maiketi kila unavanini unenga na ilovia maiweta kana mawala ni onde mawandikani nimekuati wabate useleke kana ulusani na ndo alama ilite unewa mawia ivinda ila maumila Daniel Mongela na mauvo Mwene kivila wanzama ya maundu mawandikani kauntini ya Masako Albanas Mutesia danina vilingwa mauvo na waandiki mauvo wakuvika nthini wa maofisi ya suu kumanda usungio yulua mathina ala methitwe mekumbilite uandikani na mausungio mamakulu ala maende na kalila enenthi niwekithise enenthi kana bahilo vya siethitwe iyo ni nzama ino ya uandikani na enenthi mailite isaithi wanawia wa kususemena ya mawia mavindani ala yaumila. My point ni kana nitwewiite ndeto isumo tukulia andu measia ni kukumwa mbesa ni kana maandikwe yune tutangasite mawia maana 320 twende na kosa application na application sito sikawa kwa ICT online maapply yako ya cyber nangi maapply ya na simu na maicha balua sionde ala ma kushindwa ni ku apply moka ku ofisi ni tumathe yasia for free ofisi sito tona kamana twithita cia andu mbesa ni kana tumaandike andu maitu Masako mama ni tuandika na mana na ketha ni mena ngana ni metele ni mekuona yutuendete in a few days andu asu ni tu malecha mathi wiani wengi ni wenda enenthi methiwe memetho na kuna livoti makusia siko sia kuitwa ilovia kwa andu ala maminite kusemena ya mawia ndaweta kana ni mavikiwa ni livoti kana ve mathukumi ona enenthi methitwe maitumia isitwa ya board ino ya uandikani kuitia andu ala meusemena ya mawia ilovia mamakengete nimo masukumia kwata mena ya mawia na itina makae makuyanisya ndeto sio kwa ukila ndo na kutavya andu maitu Masako na alangi me nza wa Masako na nima apply te wea maeke kumanda andu mama nenge mbesa in your board we are 4 we have a secretary we also have another member no lo kuosa mbesa ndeosa on behalf of the board eosa mbesa siake na kila ndo na ukulia andu maitu metu mbesa meke maripoti polisi metoke maripoti polisi na andu maeke uma musimo ko manda nene ku uko manda waziri mana nde utethese uko manda chairman mana nde utethese ndukaete chairman mboi wasomethisie mwana apply asindane na ciana ila ingi cia Masako ona cianza wea wine wa kila mundu na tuikuibwa kindu na nigo nacia onenyu andu ma media mwathoche ila tukwikithia interview baya twikithacia pa People's Park mukoka mukainda mingu mukalikana na andu ala mekuka interview mukamakulia makuli mwethia ni twikwitia mbesa mukoso kusi mukaina uo yuenda amwika onthe matumenzi ila ciailite cia kusema wia nthini wa mitandao na kwetela kwikithwa interview nikenda kuosoma wia silikalini ya kaunti ya Masako na weta kana tamwene kivila wa nzama ino ya uandikani ni uyumbanitie undu vatoneka kwikithe kana enenthi onthe ni manewa ivuso ya niu nthini wa iseso ya kusema wia usekwa undu mwana kunewa meanesu twina ukusi ni kwikikite sindu kwi andu mosa mbesa na masitwa ma board asini motenda matwa polisi ni tunanengiwe vinda ingi ni police officer atunenga namba tu ya mundu usi no kwetia mbesa muthukuma nake tuona simu twasa twithukuma nake asikate na polisi mambia kumwatia na ituna kuniwe vinda ingi ni father mupa kuya tala asa kwi andu meitia mbesa asuti ma board na board ndi kwetia mbesa kwa andu maitu ma apply na mathia ni wana maithi chuma mapoje imboya nicio si unidi kati mbesa ndo nidi kuthocia mbui umambie mwana we wasomethise ndo nidi kuthocia munda umyengilithiana kana maneli service board no mwe ti devolved beyond Machakos County office oni go office witu pathi andu me sub county kana maofisi yangi me bandu bangi me kuandikana kwa hiyo thawe mundu kosa mbesa on behalf of the board uzi ni criminal while oskatewa nundu ithe twiva Masako twithi thata twithi maboko twithi kangundo twithi anywhere na tuyandikana mana ona governor no kuya tabiti andu ma apply wea twimaandika mana
Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kumuvanza wa maofisi manzama ya uandikani kauntini ya Masako.